Sanirana tvornica. Tako je. A neće. Bila ona ulaz. Tako da nije problem. Ono je šipka pravde i radnici u Hrvatskoj bi konačno trebali uzeti ruku, dakle pravdu u svoje ruke, ukoliko im zločesti poslodavci i zločesti menadžeri, ali i vrlo zločesti stečajni suci na ovakav način i stečajni upravitelji brane ulazak da održe jedan redoviti, miran sastanak.